A very good evening to you all. Welcome back to my mini vlogs. Kada ko bipandar ni kasama kadong pacero iklo. Nalik tumapan puthat nili mini vlogs nang man pichulo. Lakya tumi hedi 1 week apilo jursong tum hem nang chile alo mate alang tum non boha bom nilong hedi ni hem nang li atlo latum. Apo bang jengkha nang thondun lo ang parke jengkha penalang tum hedi tom sidak hem an ke wan long parke. Ningarong lo lang tum nang chili pamilo apo bang nang thondun lo jengkha namasi alang tanang dunji puja lo mahem tau sumardet pumase hedi nang dunde de lo lapen kinili alang tum ko pipis ni pan nitum hanang kiludun ma parents tum hedi nang paklang pode nitum hanang kiludun hedi jolang tha hantu lobo ang parke hanche lobo ang parke very special langroy aok nutheng nujung lasona kreng hedi nang kilodun laki special pick anlo ladake long lili matidi tumke cholong li matidi la selang tum arong ke do utang ho laki jersong pen apapa sikiri dun lo tang hong par kilang tha ekdom akrengs neng wan pilo nitum phan hedi nitum bangke cholong popo ari poke abang ave matidi hem la simori po bangte chopo pula krengke la pu bhayam long hedi biweta henu ne long parke bara sang ki tok ta honjo nang gilodun ta honjong parke cholong sar po theklong manu jung oke hedi mane nutheng oke lapuna thuge long le matidi latum nang kilodun ko ani lang roy long alang tum kiri dam ki sung hedi sitamini tum bangen non cholong popo jon itum hanangil don lapen ke lahai usumar tuma phan hem nang palilo laan tamane ning samlo lang tum 1 week lo class ki dun long le la sipin pen ke nang tum class dun paminon class ka charlie phan se ke wang charlie paminon nang tum kupi ma ki thek kupi ma ki do kawe ni tum hanang chi share no nang tum ki do kawe antami nang hangoi ka pipi ma kawe pula son silang dun bom lo ka pipi ma lang tum kawe pe ari punon kitab buhi punon kolom punalang tum aweson an ke hedi nitum sila pu kido an ke ridun bomlo ang parke alang tum la daksi aning rong pendonon pulo lason hedi ka pin kha lo pai putum ta lason sina pin kha dun lo tang holasi dak nang tum hanang chingtung pik an lo nu puja lo lang tum bang nang ipung ke abong ardi phanta chingtung pik an lo tang lang tha lahai smart ko an lo ni kahilo pendak ilong nang idudun ilong nang chakha matidi lasi itum ke chak dun tum mesen blote alang tum ta aning rong pen do long po lason si julang tha laso ok an labang nu thenga ok lo ke the apis hedi lason sa akrengs nang iludun lo alang tum ke aning hang tiklo to ki cho hedi kitur dam lo thapo pensi jersong pen papa si kitur dam lo to hong par kelang tumi ki cho aning hang tiklo to ki cho angke ardi ka aning rong piklo la tuman chemar o matidi ice cream thong par kelang tha inut bange kastu nang chi ocho si ansam do ma pinu to lang tha jinso mi medi la phanta la ke ni te dak hedi tiplong hem mane timung hem ni hem adung adi somar mane chu het lang apai ka chuvoy hedi alang bange school penangi li aning chirduk ta ho ma an chu etang chir thuduk ta ma avidelo ta ho an ni sido mati dinon ke niti puta ba anda pen kam dam juipo lasi ke do bostu an ke hedi share dun bom titilo alang phanta alang ta ananga chuhang mani bangelo dun la he ni video en bom hose alang menang ludun chok matidi ama sini alang phar arjulo ni la so video ke skip kilo de ni ke ka upload ji phansi ni ka video ke en pujalang par ke o thang the nu ta ho en non ta ho ama sini hedi alang thanga problem ave pu masini bangela ha ta nang tum hanang che share dun lo he ang par ke men arvi nang the dudlo ni tuma bangke non hala khela na phan khala bai ni polong si dodun matidi ni po tum hem ke thondun po polong par ke arvi the dut ni tum ke ni pai hem pen chehlat verti ma didi kai ta amani tum umbrella bang hadak chiti kyang koklo non sini pa handphone ke call sa umbrella nang pa thon thapai pulo ma si umbrella kang thum dam lo reng jili bang ke ma khelan bang ke hedi nang pang kang pilo ang par ke nang kup long ke ardi ta ning rong long par ke ni pai tum hem le atlo ni pai bang ke office ki damji pujalo amasi ardi ba ka chika do nang par ke lapu bang ni iktum ok tur lo kama hedi ok tur masi jolang tha kichu upo pujalo pin ke ekdam athan thepo ki upo pujalong par ke labang ke ni ekdum si ke choji ang par ke non ituma bang ke ki upo ki upji phanon si ke chutur lang theklong ma di la ke local ekdam fresh pick an ke pukhuri pen nep
check pensi mane ingthan si non ki up po mane ladake mane koson lo pupo athan thi pik lo mane athu do pikan lo theklang lo manang lo tum ta phun da heda athuang se lo harsin ke lo ang par ke tharmit ingti la an velong ke mu alamen podok dok lo thedi Warek joka su he hala sorvo hedi pidun po ang par ke chome pikpong par ke non okitur po jonitum ke hedi okitur po pulo korjang tum ang ke vitson tum ang par ke hedi latum non oko an ke long jinang lang dunon de latum oklong chat oji ta pukhuri bang the pik an hedi kitur sita okta do pik mati di alom so ta long thek ajalo ang par ke ningwe ke nitum ke oka chitu oka hanle po joki cholong jingke ni po a garden na paklang po ko pipia theng pia rong lo ne ni po long hedi do pik ang par ke arwe janga season mati di ni banglam ning jibom lo la pu ka phere ing phat nang bon kok na puta chilang pon bo majalo ni kengta ang par ke ni pai ta hedi office ke da mati di office pen hem nang chile ajat ancho ajat ni hang de lo pai photo video chu thai sin nang wangoi pajalo lang thala tum hedi non ekdam 50 plus ke alang tum ta kisar rj nang le lo di la tum ta muni tum ta la pu podona tum la si hedi un an ke li tum ko an malang tum nang chinghon tang apot an ke li tum hedi chinghon du nang ji thek an ke un an ke ko an maki un nang li un edet pu bang ke belek lam lo sita minang lam penanda nang li chinghon du nang ji parents tu mapan ke di nang lam kang sam nang lam ki thu nang lam ki dok kai ta un an ke lang tum han chinghon po nang je lang tum non ki kri lo ke sar lo por mati di la sinon ajo ni tum bang ke ancho le damoi pulo ni pai bang ke amasi hana thangki ong he jonang tu hana paklang polang ok dolo murar nurok dolo murar war nurok dolo par han serong pen ang ko lang ok dolo chutney son hedi han serong pen lang ok dolo par ke lapun nu thenga kreng tani bang ke pias pen ar nurok lo jang thu long hedi a kreng lo ma didi la ke menda pik lo ang par ke lapu do thulang ki chomin nai lo la bang ke hedi han thu okay akimia han he ko son lo pupagela upso yes upso pen him dalikang moi dolo ang par ke labang ke chomi pik hendong dar chutney lake hendong dar ke lake jang thu pen karnu langdung chom alang pakreng hokla son se hedi chutney ki chonang ling tiki dog man thu do plo ding tiki dog man thu da jog dun mila dake ekdom incroy wang lablo ni kining wiang ko chitun thulang chomi pik mati di birik paso rik nang po Kolmuri sabang keteng ni danang po. So nilitum ke hedi lason sa sap pen se hedi litum ke hedi ning cheparong o somar pen ni pai pen hem asar pen lason si kaita ning arong aje pen se kido athema itum ke middle class family ma didi abat ke litum ke thang da tension jok plot ekdam normal neutral do me pik dana tum lasna litum ta nang ning chepo oiri ni long ke tangka ve ni long ke paisa ve pu hedi ni long ke hema ve ni long ke rida ve o ni long ke lason ve ni lahai ke di tension free ekdam dopamine kaita nang ning chiparong non osomar pen nang pai nang pol pen ke nang ni nang lokhai hembang isi osomar pen hedi la pula ning chiparong ai kaita dopamine thak pamine par ke hedi life period he do me pick dana tum don't misuse it just go with the flow so kada ko banda chuning rilo nil tum bangke ni pai hem penon ajo hem nang le lo ardi pe ni ki jui lok lang jo meng jang jelang ni tum ki meng jang der pik ardi long ki jui du nang lok ajo ta hedi meng jang der also mara beta du nang ji so stay tuned this will be my next video latum hedi ni long ki wang ko matlop latum next video long tum chuni pa bye see you soon